na yenkwa alata ya ho yekọ Nigeria tu baba ai two face ndibia say unze na nse ne ho na musa social no koso a so odi a chenchwe wo so ni one ne yire ani so mo agyae so mo nya ye hunhunu ya semu ni yenka nwe ye kura say wasa nyimo ne girlfriend bi kura wo mo expect baby baba just one na ho ofe no a o wo sempo anu anwa ti yesi another one kura so ba yenko hwebra Wow, this is history. Majority carries the vote. I don't know what social no so omugu so as omu confuse system no kura any say china say so ojayo so nyayo o propose for na we mu kura ne maami aba be patch ni new girlfriend osre no onya na boy no so be obe concentrate wo old wife no so o maami aba be patch because dey ekọ no odin two face ye hu no ne yesusu but the same thing dey otia no tinti no hu so nyina onti obewie no obie jan me man kwa 70 kura obewo obi anya 70 afana be anya 2 years daddy